ima još jedna funkcija. Ova dva dugmeta imaju duplu funkciju. Znači, ne samo količinski u postotku što se tiče praha, nego i AUX. Šta je taj AUX? Ili dodatni zrak. Znači, ako stisnem ovo dugme duže od 2 sekunde, prebaci mi se na tu drugu razinu. Šta mogu tu napraviti? Tu mogu isto povećati i smanjiti dodatni zrak. I zapravo on meni pomogne da se ne stvaraju grudice u špici ove dizne. Također, isto imamo i na ovom dugmetu tu takozvani fluid bed. Fluid bed je takozvano vrenje koje se dobiva, znači ukoliko se stavi sada ovu cijev u kartonsku kutiju, i to isto se namjesti putem ovoga dugmeta. Stisnem ovo dugme duže od 2 sekunde, prebaca mi se ledica znači na drugu razinu i ja tu mogu regulirati jačinu tog fluid beda u mojoj kutiji sa prahom. Što također moramo navesti je da imamo vibroploču. Vibroploča koja omogućuje postaviti kutiju praha. Kutija kako je postavljena, znači omogućuje direktno usisavanje praha kroz ove cijevi, a dok se ona počne još više sprazniti, onda je to tako dizajnirano da se nju može u kut 45 stupnjeva postaviti da iskoristimo stvarno sve kompletno do kraja. Čim ja aktiviram okidač na pištolju, krene vibropostolje raditi, koje sprječava da se prah sjedne i slegne i se stvrdne na dno. Hvala da ste bili s nama i nadamo se da vam je ta prezentacija bila od koristi. U nadi da se i osobno upoznajemo, ja vas lijepo pozdravljam i idite i posjetite www.tehnoprah.hr. Do sljedećeg puta. Bye bye.